Yo bra, the big boy murabimenyereye ni yantara yanyu y'umujyi wa Kigali, the big boy, the big house. Man, bimbura nuko mbivuga. Ikigano cyo nibakebura, ndakebura abantu kabisa bagiye batandukanye bari kugenda gutya zigzag wagwana. Uyu munsi ndashaka noneho gukebura abasista barya amafaranga y'abajama. Hanze aha abajama bari kurira bro. Umutipe wa spending aho ikintu kijyanye n'ikofi. Afite indi ku ruhande buri hantu hose agenda afata ikofi. Abakobwa rero nawe mwicare mwikosore mbakebure. Korera amafaranga yawe witera ikigongo makeup uko buriya amafaranga ukuyarya umenya yuko uzanayagaruza bro. Hari ukuntu umutipe azagubita miliyoni ze hari ariko akubara mukajya muryamana ariko ugasanga nta ntego nzima irimo. Kigano cyo nibakebure rero sasa twabyiye. Hari umusista umwe ejo bundi wemeje umujama amurya amafaranga miliyoni nk'eshanu arazituriza hari ngo ni sheri. Umukobwa ahita karenga neza. Ngira ngo mwebwe rero abakobwa mwihuriki, ngira ngo mwebwe ibyo ngibyo ntabwo nabibabariramo kabisa, sibyo? Kuko ibyo bintu bikora abatipe benshi. Uwo mukobwa se we yaranayariye ahubwo akirenga umutaru ako kanya bahise bamucatira. Umutipe yari afite amafaranga afatika, bahise bamufata ubari muri gereza ari muri gusibu nk'ibyo biba bimaze iki. Rero icyo ni kigano cy'abakeburema ngira ngo mba niyizira nigenzera nyine nk'umugenzi. Akwe ikigano cyo nibakebure nicare bitekerezeho, ntabwo kurya amafaranga y'abasora ari sawa, ntabwo bikigezweho. Yito ku giti cyawe ubundi hasigaye wibereho neza mu gutuje. Ikigano cyo nibakebure ni MC Makenga, the big lion, ni ikiruzungu wagwan. Ikigano cyo nakagaruka ngewe mba nihuta ndabakunda cyane. Naji